aye no me ne mabusia kwatena ye pese ye ene ye beye 6 December ye me nua no me nye ready yeah kuna we no ko si de kuna na beje japade ada no we be akwa Nyansapo TV so se ka se Nyansapa na waje me so say yes sane no badwemba kwan so ene oba de adaro mo ayesan ye de ahia bi o se ne de bia ye no Nyansapo so no ye sinkonwa di nkomo a ese na efata ye ni nim de fo tena se won say na etemi nchen se ya na se ne so asembo fro na aba ana se de ekoso a edika e na ye de ebre wo se ne de edikan ya wo hwe me a wadaro ma me mo akwa abasronko subscribe to the channel na mame na afi de oho bia no yemfa embrewo na san hye mo obi bia enya bi enhwe over black nya yasen de hye bi o akwa ba ene waji fufufuo yi de e bia on say o ta hye one say black on say what say ine de say ayi no lumba ayi no awu ba be wo kwa yi ni bi and kuna na yedi wo di kuna ha na kuna semi on say court mo san court enu awo ye de emfa court ho asem o fa court da we de kuna na yedi na kuna fo ya na de asem bi court say Ghana na say wo do bi court a na ye nututu o na sika ntwitwa aburuchiri ye court de to say ya swara do pane ya public fast ga court ko nye bone o da court na tenya bone eno nche se me no wo manso da asem bi na asie na mra no court na nimu mra ntie ko kirikiri mu court court mo ya kirikiri mu enti court no bi do court a wonye tamfo so ti ase no bi di police for chi utumu a en na ye dangerous na obi do court di a emra ne ye nim ye se mimi ye kuna wo se menye kuna e na me de me nkrata se bitimi ye kuna na nim se court be dodge se o mu ntimi nka asem we alenta court ntimi nka o mu ntimi nka asem we o mu ntimi se se court se obu abo da injunction ka de koto ye so anye ma me nkire wade on se ye no de nti a ye te niam bi ase se ye wo ma so ti ase empanyimfo frɛ ne edi nkomo so court no de mo na mo pɛ na ye de asem ne court o ye ya wale ye kuta krata so ti ase e na wabusu panyini o se ye ntimi nya ye gya wale ye so ye nya wale so ti ase enti ba bi ye awale krata ye hyehyɛ ne se ye nyina ye nko gyinkyire mu enti ye de ye kuna ti se obeboa ye ne ye kuna fa ne kwa so ne ye ma ba bi kakra na ye kuna ne bi ba wuntimi ne mepre na injunction de ko so ni won se ya bogu de oh na se obo injunction gu a eye kasa o ne se okwai na obotu gu ye o woni makasa ati ase se ye ne se ye be ha adwene ti ye ne se ya ti ase na se obo injunction gu a pi wo ho se ye pe bone ye betuma sa ya pi be san kwa pi ye ma ye papa se basa no ana mo pe ye no de ye pe se ye kire busuan se ye timi ye kuna ye kura krata nkire se ya gya wale abusuan kasa won timi nye kuna ma ne nye yo o so betimi aye obi fo so ho so timi ye bi ma ne ye ye da bi ne se so ya wa aha krata mra na kura ye no where court da bia me kase e Kristofo omo na ma Ghana ye bere na da Kristofo aye den wasem we mu na nya Kristofo na se ye nwale baako tete ne ye nwale baako tete ne ye nwale baako e Kristofo na se ye nwale baako so ti ase e Kristofo wale ye nwale baako nti na ye court hwe ablofo emra na omo no mo de aba se obia nwale baako na ablofo mo to mo ho ase obro ni betima wale no ne yiri betima tra se o ene ya ye nyai na me kon no obi ana me mpe obi me nyai mo mate ase no mo atwam Ghana wo kase wo kotwa awalem kura na adane duabo ne sika ntwetwe because of ani bere japade enti so ta se enti court no bi do kwa court ana nkire se wo ye ne tamfo onya ne tamfo emra ne nyine ko ba bia no kure nda ndere na musuro court ye nsuro so wo fe ye bai abusuan panyi bai abusuan panyi lawyer bai odobroni lawyer bai na so de bai abusuan panyi kan abusuan panyi lawyer da bai wai lawyer bai lawyer da bai abusuan panyi nya lawyer da bai abusuan panyi kura yero do se no aye e de enti na abusuan panyi wo lawyer wanya de na kwa court nko ade so pe lawyer man gine mu ma no nto obi obi a lawyer ni di ma abusuan no abusuan bai na lawyer ni gine ma abusuan ese nya abusuan na de ne court anya abusuan panyi kura ya na de nsambara ye se ye kuna wu obese mo ye ai enti uni me se ye kuna nye yo ba se ye ye o se ye sa ye de so ye bi ye oh na obi fufuro so wo ho anso ye bi ye obi fufuro bai ene na wo onu ankasa abusuan panyi na no nsem ye mienu onu ankasa na me wo hwe ne interview bi a wo se ma me akoso se wankwa no onim obi a eduru ba bi na ko na se fried rice de man di yo se in black you know on send the court na de na wo court no se soja ntale bi wa se me nim se hwan na de man no ko military training da afi oba ya na adwena sesa
eno so ye de adwen die timi sesa adwen bi na o ne sha no se me ma wo nye afi adwen asesa me mo wa ye ma se nya adwuma se mama ya nya kuna we ye nsuo beto on esi nsuo bi antimi nto ba bia nsuo antimi nto fi se court se abusua panyin nko no nkoto aso nya na yie court ofunu nyako se abusua panyin le fufunu ni abusua court bi bia wu court bi bia wu ye ba so wo de asema be dan na nko ade obeka so se mra ne nkyere na mra na che se abusua kokoto aso abusua panyin kokoto na abusua panyin to na otu oguzu wanwana kokoto aso ye nhyehyɛ ye yie enti no mpeso mo che se obi anya kuna na edu hon ma se ne na ukra wo be yekuna ni o ma no mo twe manso nti se wo be yekuna wa mo na ne ho amotwe manso ara ntem wa mo ntiase manso no wa na twe manso ni manso ne ye twe ne funu wi efunu be ya asemi ye nka funu so e be se ne nka 1 week wa hwe na se ne 1 week esi koye asumdue mu obi a mienu wo ho abusan wo ho bibia kama na de na ankamedan ankamedan hwe me factor akwanya we so atu mema beberefu e wa asase we so okay hwe e o mema beberebi wo ho a omo wale mba omo mfie che o mo a se ya na eye felio ese dien yo na omo ma nipa bi empese omo bepie abonten me mam yakosu ese wa se nye nanu ya lumba wu ya de bia na meti lumba yire mam yakosu ese wa papa idi mam ya hyede mo atuni punu mu a kopum se wawu mo de sachik na musara mo sachik moto am why se mo fi se mo ko fa ma na mo mpe mo nja mo ko mba bi mo ti fa ma de bi fo mo hyede na mo ko fa sachik fo en fo mo san hye moto am gbogbo show ye se hwa na ye sachik wa hai hwa na ye sachik do ka do nim ne ho obi anya sachik hwa bia na nya ho sachik obi anya ntumi so ye sachik oh because onso chese ya wa na buso penya ba be chese ya wa ono so abuja panyi be a odom nya budobori na wo fe ne sachik me na minim sachik a me say Ghana for men ma omo wale a no mo yire ma hyede mu no nti okay wo generalize na ma so tase omo do mo yire ma hyede mu no me ma me akosu ase wa ase nye nne kura na ananse lumba wuye ya na kaminim no ba se wo hwe ma me na nsem ha no akana to me de bia me che sa ma se no ma me akosu ase wa ho Ghana ni bia odi domanim se wo ye sofo se wo ye komfo se wo ye malam se wo ye president se wo ye ohene se wo ye assemblyman obi odi domienu wo hia sa ba we bi wo hia oba bi ti se ma me akosu ase wa adentia opon de odi ye no bia o mi na no nka hwe obetwa mo owu a oye nipa kra asem ha no kra wonka so na se ko yo bia ko betimi lumba ba fom sa wo be ko betimi lumba ba fom because woni na wale e wo jaman amukuta nkrata so anu abetena Ghana 17 years oja wale sisi a bibia wa obulise bia ma me dia se ma me pejapade a e ko beji bibia firi Lumba'S am e ba Lumba'S asha ablabase foforo ba wo dwere se da bi mi kunu ya mansen ani mitimi damage ni image mitimi kan nto amnam sa opon do de ye bibia me mo no mpeja opon wa nyina achi de mo de be yedini opon afifi se ma me we sa se so grant interview a enka Lumba'S kura ko no madurongu asem si ya munhu ba bia nipa no bia ti o wasi akana no atum enta sukoko wo bia numba obi agati fufuo entu fi se maame ne mu pese maame ne kan se ma Lumba'S dia na ko bi na no kasa asa yin ko metima trans ya ya ensem ha na ni ba ba na nyansani yo ya o nyansani ye fe no ma na ni se wale ma mun wale ba nyansafo mun wale ma petre ayo me manate me manate hwe wo ye president ya hwe maame agima kunadu eni jeje maami timi boni kurachi dom obi antena asem da odi ni kurachi ma so de soja ban no ne kamam kemeka almost 21 years na jeje run try Ghana konwa so tena ebi so ya nwonani ebi so ye sei ebi so ye sei woni mta agima kuradu na ne cousin ni otumfo ne cousin ni otumfo so ta se enso maami no anya ma obi akura hu se wo ya santini mpo because baby ani ni gina mbere nya fe no de ne ma bi ko keka no because president o ma life nko na hensem life nko maame na nka hwe so saa na maame akosu ase watie fine Lumba'S de ohun se maame akosu ase wo wanyini no akofa no eto de ne hye boto ba kyekira no so ti ase haye yo yakeye no atum because of odonti na mu amu din na makire sabe mu ntoma akora mu fira na asene fam ba kanse mu huna kire yen ade ade na maame no waye na on se oye mfanto be tese a o se maame ageman Wallens o de aboso bo ne yam etai ni kunachi na me de se o kan sa ade ntina maame akosu antimi afa aboso mo ne yam antai ni kunachi ne yale da ho wanta ni kunachi yale da we bisa na me bisa wanta na chi omo wale mo wale mfie do sei mami date akosu ase wa ni Lumba'S wale ye
date omwale wale na tit bi na wo kan so want man touch tifrim na yem mu se Lumba ne mam yakoso se wa na etena wa anyale da na de da bontin ho ada bontin be no mkasa Ghana fo nka no kro mu yenya atwom Ghana fo yenya atwom Lumba ankasa na wo se da bi wo hwet enyontofo Africa fo abrofo di omu bone wo yale a wonna ga abrochire mu yenwo pane bone nkunu obaba Ghana no fine kola wo ho ye wa japade wo ho ye nyina efiri wa ya chi be basa enti hwahana me hwa da be ya wale hwahana me hwa da be ya wale abrochire fo ba bebre enti abrochire omukuru mu nti Ghana aya so yo mukoba enti Lumba no nkoma Lumba 17 years na oda dem 17 years no mo show ye hu so dem obi ensession moto me de bo show abrochire no bo ma me ko so ase wa ye banchi bia oye bia da bi Ghana sa be wa sole enam so ye obanyansafo to wo tan wa oba ye obanyansafo onim se ni kunu ya mansan ani ewiase nyina nim ni kunu no awale mu nsem no de be manase wakana no atum wanka hwe obi nim do be wu aje obi ti se ma me ko so ase wa na wu ya wo de honhon awu kanya se busu apanyini ka chen so ma ne nyekuna no why wo de honhon me se ma me ni fra brochire esi free play mu airport ho me hwe ma me ne se gu ne busei ehwa na me so na me ko bosum dem am se video be me ye busa hu ade ha ma me no ensem ha ma me no so ati ase ye hwe Ghana fo ma oni ni kunu te Ghana na bia be ma no akwa abrochire enyo na bo no odna no to so keke 5 years ya wo ma ye kwantina no atena 5 years ka tra abrochire ka nsia ene se nkrata asem tina kaka wale Lumba no papa nkrata o Ghana no de be wale ye da bi obesa na wo ya de nya abrochire na hospital papa o ona a doctor for eso wase wonyi wo mu ni bi no mo wode pane bone akunu eso ba Ghana kro besa ne ho yade ye nya nipa bonefo bi o mo sa de to no so se ma me akohwe se wa na ekunu awale bi antokwa wo mo amude mo se mo de mo ni mukunu wale no entokwa nsi ntokwa wo entokwa nsi awale bi ma America se oja ma me akohwe se wa ka so oja Lumba me manyum se ma me e fa che odo ewu fa che e de na ma me no aye e na 17 years Lumba e da form 17 years oda from 17 years and come to my uba yale Lumba yale ekwa na beba ye adwuma enye 17 years no odi yale enti Ghana fo nchirem enti beba tuma yale 1 year 2 years ba mo pese mo chese Lumba da from 17 years enti yale ni mo no da wu paso for 17 years no odi ewu ana chese yale na ekọ na bere mu ana aba wa hen sa na akọ 17 years betuma wu 6 obi o yale da from 17 years obetuma no ba wu 6 ye mpem nka no kre so me menta odobro ni o menta no fine ebia Lumba nhia na ebia nka oba ha kura nka ni mba yede ebe ye din ama no ba me pese me kire se fine se oba ye nwarewa entrai se obe ye kuna so ati ase and onwarewa entrai se obe ye kuna because ye no me e wo yasa ye tesu it is wanya proof se ono so ya ware refia wale a problem bi eni o obetuma ye ni kuna na emomu no ma me akoso se wa na Lumba agu nanim ase en ha yen yenim gwase ne dem dada because ye data chem dada bibia no we ha yen umfa ye mo show bi ada enso do dobro ni abo show en ha yen so ti ase enipa kro bi hu bebre ba na de na asi enfa so bi ani so enti ye de se proof aba se odobro ni si ya ware na enye problem ye de ne ye se ye hunu se ena ukọ aban mu so a enye court marriage onko ye ni kuna ye so be ye kuna problem bi ani ho so ti ase ajapade maame na nkasa kura no ede ajapade na o pe ompe japade bia ko pe japade ko de Lumba ko court ja wale ji bibia firi Lumba sem ablochire fo ba me ko dazalo nyenye ma na mo ma dazalo footballers bebre ya fa replace and to so a se ja wale ni aje obi bia ne obi ti abrochire a wo ye footballer anase wo ye adwuma titire bi wo ko na council ne bibia wo bia ne maame dia on pese ne yire betete na kokunu so ti ase enti awale mu nsem no mu nsusu nka na obi ade anye obi abanye ebi wo obi afie nye Lumba nko na ye mistake enti sa omo ma no twen o ma so ma omo de ati social media di ho wutimi hu oba bi ho ne ya bia bia ano o post se kraman ena me ko tese ena wo jeni kunu na wo je kunu be ho wo je kunu be ho ade a wunni ho enni ho adanse ye why enni ho adanse ye minim wo bi wo Ghana ha o president ne yire mu ye 3 ne yire mienu ehye dem eso de ne yire keto de nam social media Ghana ha hwan ya why enti say asema sida ne yire panyina PCC a obi be ka se ne yire panyina suso woni yire panyina bia eso omo yire panyina mu hye dem na hwan ya wo mo minim kon sofo a wagi din wo Ghana ha pa ne yire panyina ye konfo me na me ka kire wo e wo buo kurom ha yayi sofo yire ye panyina ye konfo
Obi anim. Obi amafo bebre nim. Eso wakofa yere keto de nem social media. E na de yere panyin ni hyedem because of akoma community. Mo de mo ntra microphone tu na tie ngumani. Why? Mo ntra microphone tu na tie ngumani. Obi a wasem ba Ghana fo nim nsam ka ba yenim kwan ye fa so etie obi asem. Adan entiba me kosu ase wa ibusa se wonye e na oya de boni de tie Lumba anka na kuma mpo be support no. Emoja di moja anka na kuma be support no. Ya wale a keni yaba no ko support no awale ya wale a wo ya wale nuafo nkumafo se wakuma age utuma wale mu a bibie no wale ntimi nye yeda ne mo akuma ka so wanye utuma enya nka wase kura nye wantuma ka akuma age utuma ka yesen se wase beje watum kuma no ya omukura sa because oba no wakuma no so ye be ma enka na yire no because ni nua ena na yire no nti na yire no ne mo mo ye oba nti no frɛ wakuma etu utumi ka obi bia kire no obi akuma se na obla yo me bla nya botrem ne be kasa so ati ase ti awale wakuma support wa wawie abusa panyi an support forget it na me say ko say wa Lumba nuam say Lumba nyam mienu pe oba yi na mahu na na say wakuma support ade ade biem no ba no so wanje ntu se 6 kwa omo ana so be aso mo anu so yene nua yie ona ne nua wuo so mo ana ho me say omo fo so say yan wo man tiase a ensuo beto no ba no kwa betime agina so o ma yenya yie ne ona nua wuo betime agina ne nua na wuo ni nua na wuo betime asia yie no kwan sama betime akokot say ne nua wuo no nya ready yo person ye ntobo ado ye ne nua yie hwan ne kopa bosia na be yie hwan ne kopa bosia ona ne nua wuo ebi agusuafo wo sika da agusuafo be me anwe ho Lumba amonyo say kwa na agusuafo de be ba fie no mbotu ade no ayie no asa nwom no meyia no agusuafo panyi meyia de kwente Lumba bo onwom na no onyia no de kwente Lumba bo ye ade Lumba kwa efie mbotu gu ye Lumba bufu yo de bo onwom Lumba nka so a prophet why me so say Yesu no ono ade na pastor ko Joseph ye Jesus na de wo kan ni nua ba na ono so 26 no onye ready no nto ono betimi ahodi oba okwodu kokot kra oba gi free from say hwan ebusua ye ka ebusua wo ma me ba o wo ma me ba wo papa ba da ye ebusua o hwe ebusua te se kwaye o wo wa kire ebom yu ba wo ben ho ma bi adua bi asi yes no okay na wo nim se bi kra matete ese na Lumba kra pa konwa di nipa da se ni gi sika de free ni nsem kra o de Lumba nkasa so many years wo wi aso busua ni no tuma busua ni boka ade busua masa ya de ma ya si anya ready a ya de be kokot efuru nem aye ni maso abusua ye guso ye di nkomo ye ne kom for black e ye di nkomo e fa nsem a trende e wo se me fa ne se wo to osisi ai na unua asem ka enko akiri unua to fom sisi ai wo ne ya wo mu mienu pe na unua na to fom na wo pese wo ye de wo de be hye unua na ni monyam na abusua se wo kwata adaka 100 million abusua se da bi ye de ya 3 million de ne beto abefne se me wo misika na me se me bese enti ni nua no so ne ne nua te abrochire wo se wonye ready so wo ye ni nua yi a efuru abusua panyi dia wona ni nua wuo na ka court so ama abusua so abusua panyi so na court ka Lumba fie omunim ho court nim Lumba fie court de ne awale no mu nsem ti na ma ne court o so ta se enkrata asem na ba mu aban mu no ena ma aye no ho nsem kopie court na ka we ka se ka himfi na se ka ekọ nti abusua panyi so kwakọ ye abusua panyi ni bibia wu abusua panyi na nkata ne Lumba de di na tie na wona di Lumba achi ubekom na abusua tin TV asa nti kwa na ahya se na mo call first di mo call court no court ka so mo mra fie meka na nke di kan na nka ye nsem ye yi ni nyina fi court na nka be ka ni fie but de e ba fie na ni ka no yes ama na court abusua panyi timi tena ate se wo fra fanu ni nyina na ye siesi asem wo abusua panyi nka asem na nkasa ba ye no kura wadi kan asem asem na dada wo kwa ha na wakwa ha wo kwa ha na wakwa ha de na abusua panyi no wo pe de na wo pe ye mu se abusua panyi ni se na ni abiri Lumba mo se Lumba yale 17 years ni ye nkyira da wode ni ko hwe Lumba se no ni ba bi Lumba mpotia ebi okọ na before now de ye nyanti sasa ye wona ba bi wo ha mo yan hwede ye nka o abusua panyi so okohu Lumba se kan ni tu poduani on kyerɛ de opɛ so no ni ba bi Lumba koratia abusua panyi ni metre ai so ni ba bi na Lumba te nya yie na gba ohu ba te Lumba te ha so ni ba bi Lumba te Lumba fie a otimi kɔtena Lumba na ye tena se di nkomo a poduani se kan ni omodua te ye be ye ni ye be ye na ye ni be ye kuna noa na be ye anye ni kuna wo eni kuna wo baba onim papa shi Lumba kezen aha minimum so onso gina bebi agina no o jama me akosu echi den na on say papa Judgement hwe ma me nkyere wade
Sebe emani mienu no mentan obia watch them sir me de me odobro ni ogina okra mi hu no mentan no ba yemfa no kren enante so ti ase senke ye pe obi a wa ha ma me akosu ase wa enke ye odobro ni enye ni kunu na ha no hwe ye o mama bi wo ho a omuhu akwala foforo a bia onwo da kora na otimi ebe fa no tufiri oba no so ne yere ho kora betena sa ba no so ye o mama bi o mte sa be ma bi so obehu se da bi ade a mi ye mi ya mansan ani se man hwe na me yiri panyin ko fa nsem ba me ne bebu ase ti metima mente ma ne mienu se ma me akosu ase wa o wale lumba wo bebere wo nchen ade na ma me ne nkasa ho lumba wo ma bebere wo nchen wo nchen so ta ase lumba ni akosu ase wa wo se kosu ase wa do mo wo mo de ne miensa e no doblo nya wo se upa ntafo mansia ensia enti ban se 3 + 6 say 9 enti lumba ma yan line omo ka say ma 11 bi mo se boro enti 11 no bi say ma do ma miensa bienu e hu na wo 11 na ade na ma me na nka bi wo nchen ese bi wo nchen so ta ase na lumba kura sa wo mma bi wa brochire a omo ya abrofo bi mo so wa brochire na me ka kire omo ya abrofo o se lumba bo children and future na nkola bi boy ne ma wo kura bi ani je kula bi lumba no bo children and future no lumba ma wo sa nkola no lumba ma ka ho so ta ase ade na ma me ni bo anfu se oni broni kura wo ke ba won ko ade so ko ni ha oni ha wo ba ma me no na ye kurani oni o ye be ma ya oba ya ware ne won kra tem enti se wo kura no si ya wale wo fie mpa e ya wo ma me no so ta ase enka busu panyin kra ka so ma no nyekura da bi ba me yakosu ase wa de fine e wo mi se yenti obi anu kasa de ba ma me yakosu ase wa de se wo fra bro kire kura ba ye nyina ye ne natifie ha problem bi ani ho so ta ase enti kuna na wo be ye kuna na ye de se lumba be che obi bia wa cha mi wa wie se wo ma ohwe so wa ma ohwe so ta ase e na busu panyin ni bra bri lumba real bi obe ye bia ni wa busu panyin wani tini wom obe ya ma ne yere ne ma ne yere ne ma nti wa busu panyin wo ya ye ni wie a e ka ba wo be fa ni nwa bi ba wo tini ko to bibia mfa ntua ti ne be lucky bibia ni wa busu lumba ye ka ba busu panyin timi nton se lumba ka ana lumba fie ana na FM station no wa de kwaje bosia kotua ka oni tumi bia ho wa ye na real awie ena lumba wo hwe lumba nwom oba ni wiase nyina minim da na oda busuani bia sese ode na chigya no wutimi se nkrofo nko a na ahwe lumba ni papa ye boa wa boa asase so nyina adoma ko nyame che ya ode ni oba onso ode na chigya no na lumba ni adoma ko nyame che hwan na ya panyini na lumba adoma ko nyame che lumba so many years eso so ode na chigya no onim de besi onim na busu ofiri mu nti wa mo busuani ba kokura din so ode na chigya obia e ba ne se na fa busu panyi betutuntuma akofa coat ni in a green dia ko gina court so oba ye de ofa se yi na o mo bi din de siasa adoma ko nyame panyi adoma ko nyame che onim no minim no nim se court o ba bi no ono na ma asem na ba fo mo o se lumba bo nyumi se adoma ko nyame che me enyontofo so sa kirem se enyontofo me de machigya na papa no nim no we so jani o ya keka hwe jeje ebe ye jeje nyina no e ya adoma ko nyame che adoma ko nyame che ne timma jeje pie free prison be ye president enso wie kuna jeje penakunu cool time no hwe kam wo baba bi kura kam de ma no wale ono papa no ho fe ne wo fe papa anya na ba court anka court na kan twa ono ba ho na na bibia tu atwa na kwe kura kan tiase o ada bi ka court betima ka so mo ko ya lumba se adoma ko nyame che me de machi agyaw tiso abam dia o se bibia tu twa onim se adoma ko nyame che de betima so bo problem we na busuani be no obo ni din so de na chi gya no papa yin ko a so ma me ko so se wasu hu na no so wagya bibia manaka de court be ka bia wate ase because de no hwehwe na aba no hwehwe no se ni kura ka kire na se wode na chi gya no na asɛmtwefo sɛ wɔro bisa no question sɛ adina dadaada wɔn kasa asɛm mama kyɛn ma de ne a asɛm ma ene ka bi kasa so no ko kasa ya o mu nti so me wa so ko ma chi e ko hu sɛ lumba de na chi gya adoma ko nyam kyɛn ko mo so ko hwɛ no ento ndo nya mfom so bia eduru time sɛ o sɛ ba no ba no sɛ da bi nsɛm yɛ ba yi wa no ko fle lumba gyina ba bi no sɛ kwadwo na de na wa yɛ wa no matrikan wo sɛ papa mesrɛ o me de ma chi gya hwɛ ne sɛ bibia adoma ko nyam kyɛn ko yɛ so mo ko yɛ yi enka Appiah no nkomoto enka ehu adoma ko nyam kyanka yi no kra yenya nne enye ne kya mo fari nanim yebu no ye de yebu yekuno because the nyama yekunu dia ye nyina because of nanim onyam Ghana fo ani ewiase ani nti no ena adoma ko nyam kye soso no obi anim se papa no mpe ne ho asem o ti so da bokọ saa nyontofo ya we koto no nyom kakra kyere na wose ma wi akoton adi adoma ko nyam kye nte sa so oti ase o ye obi a wonim nyansa pa
metima sort ase because the choir of us yi jeje run is free prison you know e obi anwanwa ye se pan no na okoton ko hye ye no de etuo hyem e de friend say safoa e hyem otimi break ye enya akwa pie because etuo so wo no ho to wa be ben bi obeshutu no akọ on mu be ye president nti papa we kura na wo senka jeje run is hye na nimonyam pa ense wi a kye na jeje run is atata no sort ase nti aduma kunyam kye de nya no so Ghana wa ha kanya so ombo ekoro amanyofo obo ekoro no yo ko sa ya akola bi mu a awulade nyankopon o me ya cha say ono oba mu na esi ama ono ma court no ama me ma conform na nka mo no mo ye de kan ko ba bia ka tension e conform nta kan ko ba bia nice na ka court ye kuta nkrata ye kuta Ghana de ye kuta brochire de na wo mo lawyer no nkrata o de ba ye ne nyina ni o bi kita obi di kan bi kita obi di eche na e de nkwa na mba ye no court on se Ghana court no ho ye ho nkrofo bi Ghana ha ye o magistrate bi o mutimi danda ne nkwanta do bu se be be proof na ka se de bia me ka se oni proof aka ono tum ne die ntra hwe to prove ne research ntina ye ba ma obi bia wo je hwe ye ba ma ota afi o mu hwe nkata de gura mo ho po se mo nkwa ya yie o so mo ntimi nka kuna ne ho asem aduma kunyam che de betima ka kire ye se ye nya bibia ye ntwa so ense funu no ka de be ko jama funu be na se citizen funu ye de hye abusapanyi funu nto se abusapanyi na mi se awale de kura ya nwale ne ha ye bu manka ya nwale wa ma wale wa ha ke ho na makodi e ho na yakodi se na mutimi ma me na wo ho nana papa shi ye nyina ye nimse nka o ye nyame nipa o ye sofo se na nka nyame nipa de nka we presum dwe so hwe se ne papa ni esi abre ko so de se me kwa so de se o sha se kwa so nya fie se me de ye wo meto aso de mutimi me mfa mfie ni nse kaka na Ghana fo musu da buru 30 years Yesu kura kan bi o se brade ke be ya makuru wa impar me ye ko bona se ne nkwanko pekwan adwane yakobo Yesu asenya ko pekwan adwane e duru mogya mu asem dia enye court se mane asofo sem o e va asofo sem na ni se papa shi we Lumba'S mate we Lumba'S se nko so nko pra asumdwe be ya ye ka no kura se asumdwe ana Ghana fo mo ye nya atwom sa ba bia no kura nda ye mfa nto musi wo Lumba'S awale akoso se wo awale ye ni divorce so wo ho enti ade ane sofo sem eba court sem dabi ana se minim sofo a watwe shavo wo galamse ase so obi dia gro de bebo ntima kunu because of gold into bebo ntima kwala utiri ho kura ya ka busu asem a wo se sofo ade ase na wo kan to so ti kono kwa ntimi impressum bi dabi asumje akofa na we adu Lumba to nyum se aduma ko nyam tenum to fo me de machi jaw busuafo kakra kasa ntini tintin wanfo obia dina che ko je obia asumje be bem de apre ye de moye nye kuna wo dem passem bia na ye de betu aheda because so hwe aye ni date na mo de man ne kama court de be kan asem de aye ni betu aheda ene kan maybe say was 7th November 23rd last day near 25th and a final judgment beba nti say time ni swa kuna no money ma beto na ma chase ato ni sesi anti ye ndi wie na se mo so a ye de ye ni betu aheda betu aye na aheda ye betu aheda abusuan abo ni nyina court ntwele tenem la ni mu won kan ntem na nya asumdwe ese betu aheda court say ye ni be koso 6 no a 6 December na ye ni be koso court bibia obe kan sem na court bibia wu court na share ye date me de ye dabi abusuan de one date aba ya to aheda na ma sem de we 6 no a ye Ghana for your boy we 6 no me say abusuan panyin pre ne ho a e ka obebo no e wa ye we no mumba ye beba di dia ko ye ntua hwe no ba je kwan ba fa so betua ne ka wo de abusuan panyin gigi nanim e ka ye de be soa no hwe owie ye no ko no madura wu mo be wo na be ya man ko fon first kamba na Ghana for ne first kamba wo de me say wo de abusuan panyin pepere ne ho na ye nka asem ni nyina ma to ntwa ne ye nhye date mfa nya ye ne ma asomdwe mma mo mpere ne ho se ko ye yi apemfa so e ka obe soa no se na wotwe de mo hu ye na o mu die na sika kakra ba ye to mo presa ye ne de e be ge trawo no de a o mu di agoro a mo tie de mo be yi na se no ye ba ko ka ye sika nyina wo UK ya friends ma mi kuro mo kura de se Germany ho mo tie ma be ye ba mo tie ba tambo ni nyina de akọ pa me ko swese wa fie ho am ye ko check ye sika why boy nem wi mo ko Germany wo de da se kura ye tue ana be sitena play mo da se ye si ja so kura ye tue why wo de ya di na ye nkasa no wo ni de we tue papa ye de ekunu no ye kunu na ewuo ya bere wo ma bere hwe
When you do a see better, one yes, 17 years, 17 years now. The could be a big jam when you saw 17 years. 17 years now. 17. Na say mo 17 years na mo kika no. Say mo de 17 years ne ba sa asem we mu a. Na say mo ko ma wale no kura no. Se ehwe ma me odoblo ni age a. Now kwati 17 years, about 15 years asem o na 15 years Ghana about 15 years de ma wale. Ye mpese e be ko ho. Ye mpese e be ko ho. 15 years Ghana ni ba ba dua ne betina ma wale 15 years. Ye na no ho soso. E de soso ben. Do nyine no wafon wana. Etisi ho kama. Onyine no wafon. Etia mra na se nkom kranka abuja panyin kan ko bedam. 15 years o de ma wale. E na se dibre. Ene bi wa ye mpese e be ko ho. Ene bi wo wa ye mpese e be ko ho. Ye de fine. Ye kuna be wale wo. Abe fa wo no wawo. Ye Ghana ha ma bebre wa no ma wa ye nwale wo mu. Wo kunu wu a e kuna trimu. Di se abuja panyin si ya wale na yate. Na emu no ye twen se ye papa aduma ko nyame che ebeba do beka bia ebetie nti oba no kasa mu nyina amontena nye ye no nyina ntena nya panyini wo ho na keto di akiri and ye any problem kamuji to say how abusu panyini na ba ye fie se abusu panyini ne lawyer na ba fie se ye ja wale ntentim nye kuna wu asem no nye ne aye mfomso o ye de ye mfomso bia o ba ye pese ye ma proof se ye nya wale so ti ase ye nya wale entokwasi ndi 17 years na mo kan do mo nyim film nana tu ayere no mo foso kakra ma me so my dey wo kuma ayere no mo de ba tu mo fo kakra ma my dey minimum mo timi fanto mambo mo ngina buku na chi papa mu oboni mu se ne nka nse no udi a o se yade mu ahoɔden mu na yade mu na se oyi mi mu a se me so ni be ya me ya na me so yi na se awale mu no akwantu mu nimu se ba kunja no ene se nka udi ye kan sa de a enka be ma bia o te aburukyira de yere wo Ghana ha bia o se esiu no be ma bia o te aburu oba bia o te aburukyira ne kunu wo Ghana bia ka se esi no se awale no ye se oba be gya ne ma me ne papa ho de ne ho akoye ne akokane wa mai ho namba ko ade nti no bi te aburukyira no bi te Ghana ha ene mu ye ne manya mo ho ntiase yeso anu anu waka no yeso ye nyaa ho ntiase ene Lumba'S wo ba na chikakra meso me hwe nkwala no yasa na wokan asam no ntiase ye mpese ye be ko ho so tiase ye mpese ye be ko ho ye tu kwan ye ko boye bra na yale aba na ase wo do pese wo be gye wa ho mo Ghana na so oba ne nti na ka chem so yale o oba na no wanya nti na ka chem so yale ye mpese ye be gu ye kunu nanim ase mo me ye kunu na ye kan ya no ntum ma ne for stop do mo ye na no mo ye e ma de hia o de ye o mo betime tu o mo fo ye ma na o mo di nkrofo kunu machi no o mo na metime tu o mo fo o mo na se awale e so mo nyina kwa asore ekuru na akopɛ na san kɔtene be na akopɛ na so mpɛ na obabu ana mo nyina so mo nkwa asore Ghana ho na so nkwa asore mo kwa asore preachim se mo di nkrofo kunu machi anya mo nyai e so mo nyina mo ye enyo mo nyina ebinom enyo mo nyina de so odi obi kuna che ya be betu aka ebinom de ye mimi ndi obi akuna che ebinom pe o de na mema bebere wo wi ase pe o de why yo me kom fo otu onwale we nwale nkudi obi kuna chi mi enko bodu onka so ya da mesa ana onkan ugina asa wo kam ya ma ugina sa check fo chi de wo fo so wale mi ama me fo so nwale ba nkodi obi kuna chi obetima bodu amu aku awu so ti ase so fi so be di obi kuna chi a enko asore so ti ase me enwale wo fie enko e court marriage ba court marriage mamudi a mimi nim asore panyini bi a wone ne yere tie a wone oba bi namba me fie ha na mti papa na na oba wona tena be 10 years won ware no sen asore mame kwa na mti ne jare mpona twen no so e wudi sie nipa ba unyame ahu so enti ma no mudi nkrofo kunu machi ne sie ntimi nware ma mu ntwa so na emwa mo se ya de de si kro mato mo hofo de si sa chekefo mo pre ma ye mo ho pregafo omo ka ho so anede o na de be mo ka ho anya omo ka ho anya no eni tina nana no som animonyam wo mu no so ti ase na abosom som ene wahene se be ya onkonko wale na onko ye sa check no enkofa anim guase menti no obetuma wale mienu miensa asum dua ba se omu nyina ya wale wo mu no mo tifie a omu nyina nim so mo ye yire mo na hwan ne enko ware na court na hwan ne enko ware na fie e pesa enye fine enti court marriage mo hwe wesu na mo ntwam why na Ghana fo mo nya abrofo brofo akese e na mo sori amoka ye de mbehuni na sa check mi no obi tena dan ba ko sa check no obi betena dan ba ko no ye kromfo oyo kromfo obewi aden wo ko wiya be ma sa ma no mo china duro so papa sa check for mo ne china duro so ayiri panyini nkasa o no mo na maduro so ena makonya man bi ena bo ya ye kama ntikire ne mame me do ba me di watemo obi ba ho obi di onya ma no na no mame ba bi ba ha wo kwasia man bi man ne wo yire wo tonton ne ma wo kwan ho ena man na fa wo hwe kama oba se omwa no onya na se oboda wo mame no papa to yire wo mame no papa to yire ade na obi ahia wo odo na ahia wo
nya o maame bi no enya papa bi no eye de na de kwa duro se okuchim na adwene obodam me na medi di watem o ada me na sa jimi sam me nya ma o se na medi di men kama no ntum ena kom ne me because wo ko hye obi ama na ya ade abla wo nya na adwene so obeye so what I say entu fi se de Lumba'S ya de ne kwa duro so a nya de ye begia na agi no yire so tena o ma ukunu so se oni sa check tena se be ma oba pani kunu a oba pani kunu fa se train we kwa ngro ma ni kunu na da wo so oba ka so odo wa ma mi jai o nwale da won o nwale da won hwe enti na wo premier me my yesu nsu madwuma for 21 years se obi decide say odo obi a de bia metu nkrofo say Lumba me ka sem we na on pe ma me akosia say wa o nyukropa na me ka kire o ma me akosia say wa na pe Lumba enti na de Lumba be ye bia ye ne fe se na Lumba na pe ma me akosia say wa e bia nkoma nwale nduru sei adenti na ka nyukropa na me ka kire o se oba pewa je oba ye bia ye ne fe ukunu kura onhu fanka nkire onhu mfonso bia wa ye bia nemo se wo be ma na pe oba na otitini na ho kura wo so de ne to kire obi na ko fa ntokwa ba ti ma me akosia say wa na pe Lumba na Lumba pe ma me akosia say wa wo senti no ja no ho no ba ye wo ne ma me akosia say onya Lumba wo ye nko hunda da bi minim ni kura da enso ye hwe odobroni show ye de na bo wo kura sika no na kura wona keeping sika ma wona bo show no wona buku shows ni ma so ta se da bi se show no da Lumba ko bi ya de ko me bia ni birthday ni nyina no oyi ni kire so ta se enti no mom no be pay no enti sa odobroni mom ne pay Lumba enti na o ma Lumba chance so ta se ne mo ma me akosia se wa de onu mom ne pay Lumba enti koye wadwuma e honya walesem ye free se betima to nyom so ta se o ma ni kunu no kwan se de be wiase be hunu opportunity we nyina no Lumba wa mpe so ta se me se we ya Ghana ni ba suya ma me akosia se wa pesa ba ni bi wale na ma okunu kwan bebere so ya nya na ndere asema bai na me kire wo se busa ho se nye wuo asem na ba mu a kama me akosia se wa ko bi nim na da bi hwe nipa wa wuo ama o mo do mbo nyum nyina nkwanfo ochi nipa wo mu so ta se ekuna kakra ma me akosia se wa ya busu panya tuma be nyina se oye kunu nyeye na wono akosia ma me busu panyini tama Lumba wale ma me akosia se wono gyina bunku na ogyina nifa no Ghana no mo Germany aye we no ye mpese be gu ekunu ni ma se kayi we ye de beko inso ni ne nya nto de because 26 ni nyina ye twa ntoma ayi ye fensen adma ko nyame cha ba mu ni de bibia be din na mom se court so be hye se yo mo ye nyekuna na mom ko yo mo ye dia wallahi de besi last day no 25th November any final judgment o man hwe ya ta 25th na o mo pese o mo ye ya nyekuna ye be ma ni petitru bi ewu Ghana ha ma ye ni be di wo koku bi aka ni ko bi a ewu bi da ho a obewu sa date no ba me se mo nsesa no to mo nsesa date no ya se mo court ye wi a utum ma se yenkoye ye court na se mo kwa na court bi awu as enchechire mu ye be peye ya mfa se mo hye ye se yenti bi wi as ye bebusa court ni bebusa na mbetutum ntuma se yenkoye ye eye be ne yekoye court no bon san sei court bon san sei ko e bia court be bon san de be ma ne crack ama crack de aba me ya se mo di asase we ba kokodini yo jaba yo da bi ye ni plane ticket e ko jama ye di mutrimu agro di mutrimu wiemu tane ndam ko sa se mo di ye di agro ani fa mu ni agro ne ngede sika de o hwe Lumba ewu na busa kese amode ba ye wo bibia ya kire o se ya wale so ti ase enti omo kasa tie ma me akosu ase wa no me ka che omo ni sumi ya da so omo pesumi ya na so na wale bia ntokwa wo why an ka omo dan woni se obi a obeka se tie ma me akosu ase wa bia we sa check ikunu no ni bi obi obeka se tie ni otaro bi kunu ho otaro na so wale o dia o media so bebire to hye anye ma me nko bebire ato nka wa na hye omo wale ka wa so to hye sa akwa na obi an wale me na ka wa se me e bedurum la bi oba beka kire be ma se fo ano to me so keke so wale me na wale me me se e ma ni bebire ka wa na hye omo kwa kenken kwa me na me ka kire o hwe ma me akosu ase wa de na wa ye no ho me se se mo obi nkase ntia no enya temdidie yes so ti ase se woni umpo e na wo maame atena wale ase so many years e na kwantu 70 ba kwa bedi ha e na akofa be ma fofora enti maame akosu ase wa na kofa be ma e kotena Lumba fi a nka se na Ghana fo beka nke be so pa no ba
Ba bebre adwene asem na ye ka ne nyansa o. Me menta odobro ni o. Waka. Fine, wabo Lumba. Emla Lumba yale ye bia won support o ye. Ma me no ba Ghana na odobro nyina atumi tena fie ba ko. Problem bia ni ho. Na mu abusua panyini dafuo yi na kofa ase kuna kofa we nyina ba ye. So what ase. Enti woni wotu ba bia me nko kase ntia. So say bi mutia blotie say na oni Lumba antena ye. Enso wo mo so anko bia wo ntimi nya de ma me ne ye no. Wo mo nko mbeka. Hwe omo anya omo pehwe nsema mo ka no social media. Na nka ye ono pa na ne kunu ko ye se ya. Ko be twene sane asapa. Sabren. Kalumba supporter de to atete nyina nko de ba social media. Ni we ni. Wo ba de nyina kire. Ba wanya oba nyansafo. Wa mie na no wa nka hwe. Ntumfu de ma me se ma me no wagimi. Dabi. Ha? Wagimi. Enti se ma me no woni Lumba nya wale o. Tema no de odoblo ni bo show ni ka ma me betumi de Lumba akokot. Se me ma wale so many years umfa me mpie da. Enso ba ne se na do obi apie. Kalumba be de na watima twaje ne ho. Ba ma me na nka hwe. Wo si se ne be mo wani agye dia. Me okay. Na twen na wu na be hu. Ne se na agenda wo. Twen na hu na be agenda no. Si tu fu no antia. Ukwa antia de. Enti buza se antia na Lumba betena ha ne ma me ne pene so ana. Kama me ne pene so an ko mfa o meka nche Lumba se Lumba wanya de wu ye ya meja wale o. Wo so do fa che. O pa che nyina. Ye mpese be kan nsem bebre ya wale mu nsem. Ti mu amo kasetia ene wagya ne ho betena 17 years. Ene wa yesi betena 17 years. Na se Lumba to nyina na mu amo sa check fo nyina mo pe Lumba. Lumba nwu an kan ba wi adi. Right, kan ba wi adi. Nana, ye mfa ofutu etwa to e. Obetu ye fomponi o. Ye metu afutu a metu nyina se sa check fo mo hwe ye. Sa check fo nhuna mane. Enye. So ti ase. Se uhia be ma. Na se be ma na se wo pew. Na wa rent dan ma. Na se wo se, woni ne yire wa e wo court marriage. Nti na me twam na ma be wale wa. Me sire ma ne ko twam nwe. Ne hu se wo twam so. Ne hu se wo twam na nya divorce. Na afi woni ne ti asomdwe wo ho. Ne nkrata ne nya ba mu di ha. Wo ye se ko hwede abutu kosu nya wo di aso. Uhwane aboa no kora na se koto ne to ya. Wo be wo koto. Sa no ma aya asere wa kosu ya. Wo ko hwane a aya asere wa. Eti maami ni se ne fa se odobro ni se Lumba ne yire ja wale. Emla ma Lumba wu ye ni hu se court marriage kura yin twam. Correct. So ti ase. Enu nti na odobro ni ntimi nye kikikiki bia. So ti ase. Na emomu no mo do ho no aboa kotere. O se de woto boa bo no ne hu nye na hin se wa wote nche se woni gine. So ti ase. Ye de yi kuna. Lumba ma ne ye ma. De bia metu mo fo se German citizen no. Lumba ma nyina ye German citizen. Yeah. Maami odobro ni kura sa card no. Okay. Nti maami odobro ni betima confirm se nkola we ye mi kunuma. To mutimi ba. Omo nka omo humbom se de be ya enko fa asem bia ma. Na emom no sa check. Sa check. Oprege. I was bega oprega. Oprega for no. Yesere wo mo. So me si obi atimi agi obi awale aboso ma papa ntina ni nhwe ne ma. Ye ma mini ne ma bedie kura edin because of such fuya. Omoa. Enka waba kura na me no patuto mu atumenya ne number friend say ma me serew. Ini mi kunu wo mba. Mate se mi kunu abefa wo. Etino onhwe fie. Enka oba pa wo nyansani a wo so watenka te se wo yonko ba. Oh, bema. So ne mbetena mpo a na wagya nkola do fie. Se ne me no wo ase na de be yami o. Ti ko mo ni kofi. Afi na bema na tena se. So kura 10 cd mpo a. E wo se wo mbisa se wo a wo ne wo ye no. Wo banyi 2 cd. Wo fa 8 cd ni kofi. Ba wo perege e meji 100 cd ni nyina. E de hye ne botom. Aka wo ne ti ko se wonko. Nyame ntua waka. Obetua waka. Me de sa check for de. Omo se se musuban. Okay. Se bema bi kura wo yire. Ne bia court marriage. E bia na opese oboa wo keke. Wọ́n sẹ hwẹ́ yẹ wọ́n nkrofo bi wɔ hɔ a wɔn aya na ɔmo mua wɔn nkrofo wɔ ma wale ho obetuma fa no watena no waboa wo to oboa wo wi a woni ni ade pere bia na emu nyɛ ɔdwe sɛ ɔde na ekɔ adu kɔ chim na adwene firi na yere ne ma so ye bɛsere so ɛna ye bɛsere ma na ɔma ware no ɔba bi wɔ wonya ware na onya certificate ni wi a ɔmfa ni kunu nya hwe ɔmfa ni kunu nya hwe titiri abrochirefo no mse wa wie abrochirefo no ntumi gyaye se gya wale na ho be kirew so ti ase wo ye Ghana ni ba wonya abrochire ni kai hu se duabo ho obetima bo dua so ti ase buroni ni mpodue nya no
na wo bibini so ye besere awale anya otan obi enu obetan ne tamfo da na emmomu no ade a ehu pa ne se be ma bitimi kofo oba bi na wa destroy ne bibia send a life da kotozalo be ma oba bi so timi kofa be ma bi won so we sika kakra to timi ne koto fom tim ye besere se nya akoma pa na ade kwa awale no mu wale ofie kura na ebodua ewo ho court so ebodua aso dem so for better for worse na eduabo nti ebesere mo ma wale a mo nhwo mu kunu mu yenu wo ye ne kaaka ya obekọ meti hwe wale me na ye me kaaka ya mekọ me ma na ye tirimu ye de sen ba no mutiye mo de pa ai ne mo ma na ya na mo adwene se mu na mutirimu de oba bi ni kunu ti o musa ni kunu kura se me wura adwuma kura ekose ne mate sen e de na wo ye ne dia ne se Kofi papa me maame eso yale mam sika nkoma no me nua we yale e na sei pesika koto we e me ma ni fifire ti wo mo enso nye be ma nko a na o se obo oba ho ka ya wale awie me se abrochirefo me de se me no mo anete e ma na o mo ye agapade de sie o mu kunu mu no o mo doso se me ma o mo ye agapade de sie o mo yere na na oba ni be mate na ba be ye agapade de sie ni ene ma ekoso no me se asofofo no kura timi ko sha wale mu asofo ni wura wale asofo ni timi wura nkrofo awale mu ko se ho because of ibaba na iPhone kakra be send ya be fi me se obi tie oba tie abrochiri o de agapa enema ba Ghana sofo na eyi ni kunu ti ho sofo na eyi ni niema sofo na eyi niema no ni kunu ti ho aro ne ni kunu wa asam ana ha ensem ekoso no maame aweho ti e besere se mutena kama asisire bi anim emema ye boni a yeta ye kese pa wa wale mi se be fa yire mochi ene mo boni kese ye boni kese a ye no na at the moment a wo be fa wo yire chi a wo yire bebusa wo no obuo no wodo ne sura yesuru mu nti ye se nye no kore nanso mo be fa fun ya fefia ko pa evidence ye be hwehwe hu nti evidence no me ka kire wo se ma ya eno kore be mo watwa hwe awuo ma mi fansie me bo nkwa ho ban udi se no bo me nkwa ho ban ka uka no kwani mum na apacha se nke ne mu se ne se busa ho se o yire ne ukunu ne me ena me ne obi akohia nda ena ya video ena wa hwe me hihie achi na me gina so dendenden ne da phone ena da me phone so na wakohunu a umunu nhwe wo de kan kore akoma ya de be ba heart attack wo be wu kura ne mo hu se atwam se nya no nyamia wachi me no me nko bi mu ana obi so wo be ko bi o be mo be sa bi onim nyansa sa bebe be yesa de onim nyansa de chi na osesa no de ono de onim nyansa because opeso obo na wale ho ban ba be ma bi wo ho a wahu enti dian ene de asem ne be ba so ti ase enti be mo be ka kire na yire se wachi ne pa wo se nyite sa no hu se obu on be se oba ya de be hawo na emu ma bi bibi nti ene bi asa de na ide akoba nti be sere ye mfa bufuo ni kikikiki enye bibia se wi ase wo nsa hye obi anu ma ye mpa na pampem ba titiru ye se e ma no Ghana for ma ena me ni kura sidan ena me ni ware 10 years ubu se ne se wato cement one bag kura wan to bi e me no aduane ma ni na be ma do ma kon ma misini oma na be ko na ante na si dwem me wo ma no ai me wo ma no enso ye hwe me ma kura ma hwe Mother's Day ne Father's Day e me ma ya were ho ye nkai mo kura me nko na Father's Day ne Mother's Day me nko obi aho e to ma me ahwe papa ahwe me ti Father's Day duru me ko ho Mother's Day duru me ko ho nko obi aho abra me na mu abra mo wa so nana de Lumba yele no se ma yele no ma mienu hwan ni ye bedwara no ho se ye de hwan na shekawa ma do shekawa na be woro ne kawa ato adaka ni ye ni fia bamle de fia mle se shekawa ifie de ne shekawa na manfo bi busa question se ma me akosu ase wa kawa we o da ba nyina o ye ayira awale de so many years na Lumba shekawa kawa timi umutimi ayira na wale kawa yira awale ni dimu kawa nye ya mamre o kawa nya asante ya mamre o santini baba na wale o shekawa amamre mu ye wale en shekawa bebe na asante se kawa nya mamre kawa ye broni amamre so ti ase ba ya kanfo no de ye ko abrochire ne nkrata asem ti de ye ko gina mi ko ye bisa o ti kawa ye den okay
ka wa nya hwe so ta ase dem de aye ho ade no anu mum de betete mo ntem yetete mo ntem so ta ase yegu nsa ne aka kire Lumba'S kwadwo eje kwa awukoi owuo ne awu na betete no yire ntem ene owuo na atem ntem na wo hie na nya yire biem hie na twam wo hie na twam o makora wo hie o matwam na mfre wo mfo mu ko ba bia wo no ba bia wo nya de papa so ta ase na emom no se enye court marriage na ba mu na se ma ne mienu nyina oye obi a ho ade de a obi a so ne ntem bete enu ti ne friend say ya nya ho ade na be ma no ye kunatiri mu asem bi wa obeka pa so ntimi nka so ta ase ya wo mama ne bebre ho a o mutimi wu ne yakopa o moyere modada so meye kuna ko se ni ba ni gwa se ya ba o mini mo hini bi owu ya yakopa na yere bi on na jara dada ma ne beye kuna o bi o ye jana dade no san be kuna sa wale akasa ne bae okay no munya ntiti mu ya tim kuna ne bae no dia koy se asem we ma me akosu ase wa asem we so mu gwae awale ni mpo ena se Lumba ni yiri bia akasa ne bae ko betima beye kuna na yere bia ni bebia bi odia betima beye kuna so ta ase ti awale mu nsem no nsem bebre na nim se Ghana ni ma awale jae ni ma awale jae ada wale ye jane eno wale jae enti awale ye jae no e se di nsunsa so wo ye ne ayeso on se be me ko wale oba na se oba ka so waja wale a onuma de o se ko oba ne ye ena be ma ka so waja wale a se be ma ja wale a abusuafo si kusum oba no oba ja wale a ye nsum no me ba be wale e bia magime 400 million magime snap mienu akontaje se kan we yaje biaje ne de ne mo ba ne so wanwale biemu no ensa 50 cedis eno kwa no de ba ena oba na koto de abeto me ho se waja wale ena o kawa de mo je nyina mafa me fa kira ko bodu ya 400 million na ma abota se kan gonza mitwa na de bag ayo atiase na okọ wasa kropon a wasa kropon a omu ja wale ma ne efe ija wale a ma ne efe hon mo de na uja wale wi a ye bum hire etem ntem bum hire emu gina dipa dom anim buhwe nanim ne ya tetem ntem se mu wale bi ya bohire no bi ne obi ahu se majai ya chana bi hu se mo na ma na ye se ja wale ne yentwe mpana no matiase okay ana ye beda wase ti asem no de ye kasi di akire dia hard abusanfo ye na obi ase se ma hwe ye ne so Nyansapo TV so se nani day di kan ya wo hwe ya subscribe to channel no efa ema ne pase ya ena ye wo e de mamo abribia enti subscribe to the channel afa like comment share mo bia so enya bi dawo for ye be san ehia yakram adenti ne ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya